Lebzi vuhaxi bya mahungu ya SABC haxa tweak suka eStudio 10 Auckland Park eJoni. 42 countries are confirmed for participation at various levels. This includes 20 G20 members, excluding the United States, for reasons well known to you. Holobye bya matiko mambe a tshembisa misava leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri lulamile ku rhurhela nhlengeletano ya G20. Vandla ra ANC ri tivisa milawu yintshwa ya ku xaxameta vayimela ku langwa eka nhlawulo wa timasipala. Vaka hina endzhaku ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperile. Xikongomelo xa Afrika-Dzonga tanihi murhangeri wa G20 i ku hunguta kumbe ku herisa vangwa leri nga kona exikarhi ka vapfumari na lava nga na swa vona. Matiko ya G20 ya ta va na nhlengeletano eJoni emaleni na vhiki ya kanela mintlhontlho le misava yi nga langutani na yona. Holobye bya matiko mambe Ronald Lamola u ri Afrika-Dzonga ri lulamile no tiyimisela ku amukela varhangeri va matiko ya G20. Lamola u ve na nhlengeletano ya mahungu laha nhlengeletano yi nga ta rhurheriwa kona eNasrec eJoni. Holobye Ronald Lamola u ri America ri nge vi xiphemu xa nhlengeletano ya G20 kambe u tshikelele mhaka ya leswaku Afrika-Dzonga ri langute eka ku cinca xiyimo xa matiko ya misava no antswisa nhluvukiso wa tikonkulu Afrika. U ri nhlengeletano leyi i nkateko wo aka vuxaka no tiyisisa ku Afrika-Dzonga ri vulavula hi rin'we eka matiko ya misava. The agenda of the summit will be anchored on the following 3 sessions, namely Session 1, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Leaving No One Behind. Building our the role of trade, financing for development, and the debt burden. Session 2, a resilient world, the G20's contributions, disaster risk reduction, climate change, just energy transition, food systems. And Session 3, a fair and a just future for all critical minerals, decent work, and artificial intelligence. Lamola u kombise ku vilela mayelana no fika ka vahlampfa vo huma ePalestine laha tikweni. U ri lawa emakungu yo va susa eka tiko ra rikwavo no va hangalasa na matiko ya misava. It is indeed an issue of concern to us. It does look like it represents a broader agenda to remove Palestinians from Palestine into many different parts of the world, and it's a clearly orchestrated operation. Because they are not only being sent to South Africa, there are other countries where such flights have been sent. Holobye nkulu wa xifundzankulu xa Gauteng Panyaza Lesufi u ri nhlengeletano ya G20 yi ta pfuna swinene eka xiyenge xa vupfhumba. We really believe this activity and this event will assist us to attract major tourists, and they will be in a position to take advantage of the money that they are bringing in our province. And I want once more to add or to echo my sentiments to what Minister Lamola have done. Nasrec has never looked so beautiful before. Afrika-Dzonga ri karhi ku lulamisela ku rhurhela vurhumiwa kusuka eka matiko yo hambanahambana ya misava eJoni. Kasi nhlangano wa vuhaxi wa tiko SABC wu ri wu twa wu xiximile ku va murhurheri wa nhlengeletano yikulu ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga eJoni emaleni na vhiki. Nhloko ya SABC Nomsa Chabedi u tiyise vaakatiko leswaku va ta kuma vuhaxi bya xiyimo xa le henhla no koxometa bya mahungu ya nhlengeletano leyi nga eka swiyenge hinkwaswo swa vuhaxi. Mani Chabedi u ri corporation yi ta tiyisa leswaku rito ra Afrika-Dzonga ri fikelela misava hinkwayo.
South Africa's greatest archivist, because what we will be doing here for the next couple of days is really archiving some of the greatest history in South Africa, ensuring that, you know, this information is available for the next generations to come. And that's critical for a public broadcaster that's driving inclusivity, that's driving national unity. But also SABC plays a very important role in ensuring that South Africa is truly a capable state, that is digitally present, that is global. And that's the role that we're going to play, not just talking to South Africans, but being the gateway broadcaster to the rest of the world. Kambe xana vaakatiko va ri yini hi nhlengeletano ya G20 ayitweni? Hina hi South Africa hi vula ku a hi nga chavisiwi hi ti-bullying tactics ta president ya America Trump. Hi ya mahlweni hi tisa ku cinca ka ku balansa inequality, hi balansa unemployment, hi balansa poverty leyi nga kona tikweni leswaku vanhu va ntima a va sunguli ku tshama hansi va vulavula ni matiko lama coloniziwile matiko lawa ku hi vulavula xikan'we hi yima hi ri tweni leswaku namuntlha nkarhi wa hina ku hina hi hluvuka hi huma eku lawuliweni matiko ku fana na matiko ya va America lani va hi disidela ku mundzuku va lava ku hi nyika yini va lava ku ta hi nyika yini i nkarhi wa hina sweswi ku namuntlha loko hi hlangana hi 22-23 South Africa a hi mekeni sure ku hi 24 na ku ya mahlweni matiko lama na ku tirhisana ka swa economy. Hi langusele ku vona economy ya matiko ya le makaya hi ya yindlandlamuka kumbe va ya va vulavula hi swilo leswi swi nga va kana ku tisa ku cinca ka vutomi bya siku na siku. Mi ta tsundzuka matiko ya matiko xikaya la hi vulavulaka hi wona hi vulavula hi matiko la ku kala ka mati hi na problem ya mati sweswi hi va na problem ya ti-job opportunities la vantshwa va ku tala ni nga vulavula hi matiko ya ku fana na vo Bushbuckridge kumbe Mpumalanga at large na nhlayo ya le henhla swinene ya vana lava va nga yo tshama kumbe youth leyi nga tshama a ku na tikhampani kumbe tifeme leti ti endlaka production yo vona hi swilo leswi loko swi ta tsariwe vo made in China hi la ku vona South Africa yi va yi cincile ku fana na matiko ya vo Burkina Faso la hi vonaka president a teke xiboho xa ku la ku improve a vutomi bya vaakatiko va Burkina Faso hi xona xa ku loko a ko va ku ri ku loko va ya vulavula va langutele mhaka ya economy na mhaka ya swivandla swa mitirho. I expect swa ku ta va na improvement ka educational system ya hina fana hina leswi tshamaka in the rural area na ti-college ta enough, so a hi ta kombela na NSFAS swa ku yi kota ku yi accommodate hinkwenu cause ku na van'wani ya pfumala. Se la ku tlhela nghenelela ka ya xikolo xa hina we don't have enough furniture na sanitation ya hina a yi kahle, some of us get infected ya vabya hi mhaka swona ene hina hi karhele ku tshama hi dyisiwa swilo swa ku swona a swi balanced. We want improvement ka ti-feeding schemes ta hina. Vandla ra ACDP ri hehla mfumo hi ku tlula milawu ya vahlampfa hi ku pfumela ntlawa wa mapalestina ku nghena laha tikweni. Leswi ta endzhaku ko fika ka xihahampfhuka lexi a xi rhwale ku tlula 100 wa mapalestina kumbe wa mapalestina erivaleni ra OR Tambo evuxeni bya Joni, kambe va ri hava maphepha yo nghena laha tikweni. President Ramaphosa va pfumela leswaku mfumo wu pfumele mapalestina lava ya ku nghena laha tikweni hi mhaka yo va twela hambileswi a va nga ri na wona maphepha. Vukona bya mapalestina laha tikweni byi endle leswaku ku va na swivutiso mayelana ni ku tlula nawu wa tiko eka swa vuhlampfa. ACDP yi le ku vutiseni loko ku ri ku landzeleriwe tindlela leti faneleke laha hi hehlaka mfumo hi ku hatla wu teka goza eka timhaka ta misava ku tlula ta laha kaya ngopfu eka vaaki lava nga hlaseriwa hi vugevenga. Surprisingly, some ministers are quick to respond to Palestinian issues.
but slow to respond to key service delivery issues of ordinary South Africans, and slow to respond to intervene on the Cape Flats and Khayelitsha, Langa and Westbury, Wentworth and Phoenix, KwaMashu areas where our young men are gunned down on a daily basis. President Cyril Ramaphosa u hlamule ku nyika swivangelo leswi nga endla leswaku va pfumela hambi leswi va nga riki na ti-passport ni matsalwa lama faneleke ku va laha tikweni. Eka nhlamuselo ya President Uri, mfumo wu tirhisa ntwela vusiwana leswaku ndzawulo ya xikaya ni ya matikomambe ni maphorisa sweswi va le ku lavisiseni ka mhaka leyi. Ordinarily we would have said they should go back because they didn't have any documentation, but out of empathy, out of compassion, and because they are a people that we as South Africa have raised our hands toward, we felt that we should accept them and process their matter. Mutivi wa tipolitiki uri ku fika ka maPalestina swi paluxe ku avana lokukulu loku nga kona eka tipolitiki. South Africa is a nation with two faces, one that is pro-Zionism, the other that is anti-Zionism, anti-genocide and anti-settler, violent settler colonialism. The political parties, especially the ACDP and other similar parties, are using this humanitarian crisis to score political points. Loko njhekanjhekisano wu ri karhi wu ya emahlweni, swivutiso swa ha ri kona mayelana na ku ringanisa ku tinyiketela ka vumunhu bya Afrika-Dzonga ni ku rhangisa emahlweni swilo swa laha kaya. Tanihi leswi vulavisisi byi yaka emahlweni ni mavonelo ya tipolitiki ya ha riki ku humeleleni, ku fika ka vaaki va 153 va Magaza swi nga endleka ku tama ku ri mbulavurisano wa rixaka eka masiku lama taka. Ntshamo Commission ya Madlanga wu tomboni kusuka ka Lieutenant Colonel Ntate Khumalo loyi a ri xiphemu xa xiyenge xo tirha na ku tlhawa ka van'watipolitiki lexi tivekaka hi PKTT. Colonel Khumalo u byele ntshamo leswaku papila ro pfariwa ka PKTT ri ve ri hangalaka eka swiyenge swa mabulu hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri nga hela. U ri na ye u vuya hlamala ngopfu tanihileswi nkarhi wa kona vulavisisi bya PKTT a byi dzike ngopfu. Ntshamo Madlanga lowu nga ePitori wu karhi swa swihehlo swa manyala na vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. When we came across the letter on social media, it struck everyone by it was like a lightning. Me as the major commander, I was receiving all these phone calls, and I first took a phone and phoned the project coordinator, because one of my roles as the major commander was to liaise, be a liaising officer between the team, the project coordinator, which is General Khumalo, and obviously accounting at the same time to the Provincial Commissioner, Lieutenant General Mkonazi. But my immediate commander then, it was Lieutenant General Khumalo as the project coordinator. I phoned him and I said, Mphathi, ngibone enye into la. Kwenze njani? And he said, Khumalo, I'm shocked as you are shocked. But address the members and tell them that we are dealing with this matter. We don't know how this letter came about, because there was no official communication with us. We perhaps think this is not true. Therefore, I then called the commanders, because I felt like, let me first talk to the commanders and they go and talk to the members. If the members still don't understand, that's when I will call the whole team. Vandla African National Congress ri cince milawu yo hlawula vayimelaka langwa va vukhanselara loko hi va ka nhlawulo wa timasipala lembe leri taka. Ku ya hi milawu ya sweswi vayimelaka langwa va fanele ku va na xikolo eka xiyimo xo karhi, naswona vavanuna, vaxisati na vantshwa va fanele ku katsiwa ku ringanana eka masipala hi masipala. Leswi tivisiwe hi mutshamo wa komiti ya nhlawulo ka ANC ku nga khale ka President Kgalema Motlanthe. U ri ANC ri lava varhangeri xidzi eka timasipala.
Endzhaku ko hluleka ku kuma nseketelo wa nhlawulo, vandla ra ANC ri vula leswaku ri teka ndlela yo tika swinene eka lava nga ta yimela vandla eka vurhangeri byo hambanahambana laha tikweni. Milawu leyintshwa leyi amukeriweke hi ntshamo wa vulawuri bya tiko yi veka ntshikelelo lowukulu eka tidyondzo, ntokoto, vuyimeri na ku nghenelela ka vantshwa. The list must also reflect the liberation movement character, including ANC members in alliance and key sectors of society. The list must also achieve 50% or more representation of women in line with Rule 6 of the ANC Constitution, with every second candidate a female throughout the list. Vandla ri tlhele ri tisa milawu ika leyi pfumelelaka lava voteriwaka ku gangisa tivhoti kambe handle ko tirhisa mali kumbe muxaka wihi na wihi wa ku xava tivhoti. Candidates may campaign for support during the week before the BGM and community meetings. Candidates and their supporters may do door-to-door work and phone canvassing, also hold sectoral and public or house meetings. Candidates may be interviewed on radio and use free social media. Ku cinca kun'wana lokukulu I ku tiyisiwa ka tinkota ta ku kambela vutomi bya vavoteriwa leswi nga havaka kona loko vaaki kumbe swihangalasa mahungu va kombisa ku vilela. The lifestyle audit, as the rules indicate, shall be initiated by the electoral committee as and when it's not mandatory to everyone, but as and when questions arise from the citizenry and or the media or whoever, and if there's a suggestion that there's a case of unexplained wealth. Endlelo ro tivisa vayimela ku langwa ri languteriwe ku sungula emasunguleni ya lembe leri taka. Pfhumba ri ta sungula hi swikambelo swa vuswikoti kumbe ti-interviews eka lava nga ta va ri eka nxaxamelo wa vayimela ku langwa hi ku ya hi swifundzankulu. Loko emavhengeleni nxungeto wa minkhukhulo eJoni tanihiloko mpfula ya mahlweni nona. Tshama na yena. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Va xihlamelela mhangu eJoni va ri swiyenge swa vona ku katsa switimandzilo na vahlamberi swi tshama swi vambe ngoma tanihiloko mpfula ya mahlweni yina. Hambiswiritano a ku swi va na timhangu leti nga vakiwa mayelana na minkhukhulo leyi nga le ku xungeteni etindhawini to hlaya ta Joni. Tindhawu to tala eJoni ti ve na mpfula ya matimba emaheleni na vhiki naswona ti langutiriwe ku yisa emahlweni eka masiku lama taka. Va xilamulela mhangu eJoni va vula leswaku swipano swa vona swi vambe ngoma ku pfuna tindhawu leti nga hlaseriwaka hi mikhukhula. From our side, we still remaining on high alert since we are told that we still are going to have a lot of rainfall throughout the day. So we have got our monitoring teams in all 7 regions of the city, monitoring all the areas, especially our low-lying areas, and also our aquatic rescue unit, which is a specialized team which responds to water-related emergencies, also on high alert to make sure that we can respond to all the emergencies. Mulawuzi u tsundzuxe vaaki ku ti langutela naswona va veka timhangu leti humelelaka etindhawini ta ka vona. Our concern is about the residents who are residing along the river streams, because when they're conducting their daily activities, they normally cross the river streams, which is risky because one might be swept away while you're trying to cross the river stream. We also have a concern of faith-based organizations who normally come visit these areas to conduct baptisms and cleansing rituals. So it's very important for them to avoid visiting these river streams now that the water levels are much more higher. Va xiyenge xa vuvumbi wa maxelo va vula leswaku ku langutiriwe mpfula yo tala kwala vhikini leri. Mulawudzi u tlhela tsundzuxa vachayeri ku chayela va lumeke timboni va hunguta rivilo naswona va hambana na mapatu lama nga ni mikhukhula tanihileswi mabiloho lama nga hansi ya hohlokaka.
mali la kaya randi ya vevuka lopi mansona timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17 rand 10 cents, mpondo 22 rand 49, euro 19 rand 81 cents, kasi pula tiko akla na Botswana 1 rand 19 cents. Minkabela ka Johannesburg Stock Exchange a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,075 a ounce, platinum i $1,542 a ounce, kasi nxavo oil mbisi mphongo lowu n'we dura $64 na 49 cents. Kasi ndlela leyo i mahungu lama mkhomeleni ka siku ra namuntlha yan'wana ta va kona enkarhaka. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile a langutisa leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyamba ya namuntlha loko langutisa ka la xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi nakona ku langutela mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 60% kasi loko langutisa ka la xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutela mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 30% kasi na mundzuku timpfula ta va ti kha ti emahlweni loko langutisa ka la xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona yi ta va yi kha yi famba ka 60%. A langutisa leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na rithwa leri nga ta va ri kona kwala Northern Cape kasi loko langutisa ka la xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutela mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi hi langutiseni kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku langutela maxelo yo kufumela loko hi langutisa kwala Johannesburg kona yi ta va yi kha yi famba ka 20, Pretoria kasi kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 22 wa tidegrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutela maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela kwala Mosini kasi loko langutisa kwala Botsoleni, Maphata, Blingvater kasi na kwala ka Dingana kona ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa Polokwane kona ku ta va kha ku kufumela Phalaborwa na yona yi ta va yi kha yi famba ka 25 wa tidegrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kona ku langutela timpfula eka tindhawu tin'wana kasi loko langutisa Skukuza 24 kasi Ermelo yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 18 wa tidegrees kasi loko langutisa kwala Middleburg yona yi ta va yi famba ka 22 wa tidegrees loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi kona ku langutela timpfula eka tindhawu tin'wana Richards Bay 26 kasi dorobeni ra Durban yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi Ladysmith na yona yi ta va yi kha yi famba ka 28 wa tidegrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutela timpfula eka tindhawu tin'wana Mthatha 26, East London kasi yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi dorobeni ra Gqeberha nakona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa tidegrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku langutela maxelo yo kufumela kwala Mossel Bay kasi loko langutisa kwala Cape Town yi ta va yi kha yi famba ka 25 wa tidegrees kasi loko langutisa Northern Cape kasi kona ku langutela maxelo yo hisa ku hisa kwala Springbok kasi Kuruman 27 kasi Upington na tona ku ta va kha ku hisa kasi loko langutisa kwala Kimberley yona yi ta va yi kha yi hisa yi famba ka 31 wa tidegrees loko langutisa Free State kasi nakona ku langutela timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana Sasolburg 25, Welcome 24 kasi kwala dorobeni ra Bloemfontein yona yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa tidegrees kasi loko langutisa kwala Northwest kasi nakona ku langutela maxelo yo kufumela loko langutisa kwala Rustenburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa tidegrees kasi loko langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi Tusker yona yi ta va kha yi kufumela yi famba kwala ka 29 kasi loko langutisa kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa tidegrees kasi leswi hi mi khomile swona eka maxelo kusuka ka mina Ntombi ka Mkhalani Riperile.